AGP Aracharya Song tumpen di Pholong Workers Meeting ke Pamanpong. Caribe Anglong Autonomous Council Forest Department at tumpen tong sikot pen may kang nipong. BJYM hin pen HSLC HS la pen BS lang ki untuna to phan kar chupon. Langfer kesi asterika mame kising po. Asam Gana Porisara Tumpenchipati Ponsi Jakongni Pasir Keberni, the Polong Kedo Langkong Habe Memorial Town Hall Auditorum Holalong, Workers Meeting Kepamanpon, Bangsa Melong Aluhisar Pomanpen, Assam Agriculture Minister, Anparta AGP Ami Puatul Bora Chetongdun, Lasonsi Papangjang Aluhia Manpen, Assam Health and Family Welfare Minister, Kisop Mohantapen Chinglo, Karibiang Long Lapen Dimahaso AGP Ami Pu, Chunbang, Assam along Nongnam Kachetangklong Alunsibo Brigu Kai Shopen Chinglo, Ong Dungatum Chetongdun Rinti, Melong Song Pang tang ponjia lampen chenglok kabang GMP Kiligahud Alliance Party BJP pen kecirap kacito thekjia phanalam chethan chimum pon pado dipu pen Edwinson Hansenang ke palia birta Malon News আমি কেইটা সিটত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিম সেইটো এতিয়ালৈকে ঠিক কৰা নাই কাৰণ আপোনালোকে সকলোৱে জানে যে ডিলিমিটেশনৰ কাম কাজ চলি আছে ড্ৰাফট পাব্লিছ কৰিছে যদিও এতিয়ালৈকে ফাইনেল যিখন আমাৰ ফাইনেল ৰুল এখন প্ৰকাশ হোৱা নাই তো সেইকাৰণে আমি এই সম্পৰ্কত আজিৰ দিনটোত ক'ব নোৱাৰোঁ যে কোনটো সমষ্টিত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিম কিন্তু আমি সিদ্ধান্ত কৰিছিলোঁ যে ৰাজ্যখনৰ 14টা লোকসভা সমষ্টিতে দলীয় কৰ্মকৰ্তাসকলৰ লগত আমি মিলিত হ'ম এইমতে আজিলৈকে আমি 13টা লোকসভা সমষ্টিত বিশেষ কৰ্মকৰ্তা সন্মিলন অনুষ্ঠিত কৰিলোঁ আৰু আটাইতকৈ উল্লেখনীয় দিশটো হৈছে যে এই কাৰ্বি ভূমিত এই ডিফু লোকসভা সিটটোত এনেধৰণে যে আমি সঁহাৰি পাম এই কথাটো আমি ভবা নাছিলোঁ কিন্তু যথেষ্ট সংখ্যক ডিমা হাছাও আৰু আটাইকেইটা সমষ্টিৰ পৰা ইয়ালৈ আমাৰ কৰ্মকৰ্তাসকল আহিছে আৰু মোৰ বিশ্বাস হৈছে যে অনাগত দিনত দলৰ সাংগঠনিক ভেটি নিশ্চয় ইয়াত আমি মজবুত কৰিব পাৰিম দলটোক আৰু অধিক জনপ্ৰিয় কৰি তুলিব পাৰিম হয় কওক নাই নাই অগপক ক্ষতি নকৰে সামগ্ৰিক নাই 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 ব্যক্তিগতভাৱে কাৰোবাৰ সমষ্টিটোৰ আকাৰক লৈ ইফাল ইফাল মত থাকিব পাৰে সেইটো স্বাভাৱিক কথা যে কোনোবাই বিচাৰিছে যে এনেকৈ নহয় এনেকৈ হ'ব লাগে সেইখিনি আমি পৰামৰ্শ আকাৰে আমি জনাম ইলেকশ্যন কমিশ্যনক জনাম আৰু আমাৰ কথাখিনি মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীকো আমি জনাম কাৰণ আমি NDAৰ আমি পাৰ্টনাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি চৰকাৰৰ মিত্ৰজোঁট চৰকাৰৰ আমি অংশীদাৰ গতিকে আমি সেইখিনি অৱগত কৰিম সামগ্ৰিকভাৱে আপোনালোকে দেখিছে যে আমি পূৰ্বৰে পৰাই ডিলিমিটেশ্যনৰ কথা কৈ আছোঁ আজি ক্লজ 6ৰ কথা যদি কোৱা যায় ডিলিমিটেশ্যনটো এইটো এটা ডিলিমিটেশ্যনে আমি ভাবোঁ যে অসমৰ যিসকল খিলঞ্জীয়া মানুহ আছে এই খিলঞ্জীয়া মানুহৰ স্বাৰ্থ সুৰক্ষিত কৰিব আৰু এইকাৰণে ডিলিমিটেশ্যন আমি দাবী জনাই আহিছিলোঁ কাৰণ NRCত একো নহ'ল আপোনালোকে জানে যদিও মহামান্য সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ মনিটৰিঙত কাম কাজখিনি গৈ আছিল একো নহ'ল গতিকে আমাৰ ডিলিমিটেশ্যনে কি শাখা গতিকে ডিলিমিটেশ্যনে খিলঞ্জীয়াক উপকৃত কৰিব ইয়াত কোনো সন্দেহ নাই সেইবিলাক কোনোবাই যদি কৈছে ব্যক্তিগত মত কাৰণ আমাৰ দলটোততো বহুত কৰ্মী আছে নহয় ইয়াতে কোনোবাই যদি কৈ দিয়ে সেইটো আমি সামগ্ৰিকভাৱে দলৰ এটা সিদ্ধান্ত আছে সেই সিদ্ধান্ত মতে আমি এখন কমিটি কৰি দিছোঁ সেই কমিটিৰ চেয়াৰমেন ফণীভূষণ চৌধুৰী আমাৰ পৰামৰ্শখিনি কেনেকুৱা হ'ব খচৰা সম্পৰ্কত সেইখিনি প্ৰিপেয়াৰ কৰা হৈছে সেইখিনি আমি দিম আমাৰ কোনো দলত এই সম্পৰ্কত কোনো বিসংবাদ নাই কংগ্ৰেছ আৰু যিবিলাক দল লগ খাইছে ইয়াত দেশৰ স্বাধীনতা অনা দল মূলতঃ কংগ্ৰেছে আছে আৰু কংগ্ৰেছৰ কিছুমান নিজা সৃষ্ট দল আছে কংগ্ৰেছৰ ঔৰসত জন্ম হোৱা ইয়াত দল আছে
গতিকে মই ভাবোঁ যে কোনো ধৰণৰ অপকাৰ কৰিব নোৱাৰে, কাৰণ কংগ্ৰেছ স্বাধীনতা অনা দল আৰু কংগ্ৰেছে দেশখন শাসন কৰাৰ কাৰণে দীঘলীয়া সময় পাইছিল। দেশৰ জনসাধাৰণে আৰু অসমৰ জনসাধাৰণেও কংগ্ৰেছক সেই সুবিধাকণ দিছিল, কি সেই চাৰ্টিফিকেটখন তেওঁলোকে ল'ব নোৱাৰিল। ভাল চৰকাৰ তেওঁলোকে চলালে বুলি, ভাল কাম কৰিলে বুলি তেওঁলোকে সেই চাৰ্টিফিকেটখন জনসাধাৰণৰ পৰা পোৱা নাই। আৰু কংগ্ৰেছক এতিয়া অসমততো মানুহে আহিব নিদিয়ে, কাৰণ অসমত আপোনালোকে দেখিছে যে কংগ্ৰেছৰ দীঘলীয়া শাসনকালত, বিশেষকৈ 2001 পৰা 2016লৈকে কংগ্ৰেছ দল ক্ষমতাত আছিল। ইয়াত যিমান দুৰ্নীতি, ভ্ৰষ্টাচাৰ, অপকৰ্ম সংঘটিত হ'ল, এই কথাখিনি মানুহৰ মনত জল পটকৈ ভাহি আছে। আৰু যোৱা 2টা বছৰ আৰু যোৱা সময়ছোৱাত 16 চনৰে পৰাই আৰু বিশেষভাৱে যোৱা 2টা বছৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত, সবল নেতৃত্বত, দূৰদৰ্শী নেতৃত্বত ৰাজ্যখনত যিমান উন্নয়ন ক্ষিপ্ৰতৰ হৈছে, সৰ্বাংগীন যিদৰে বিকাশ হৈছে, অসমৰ মানুহে কেতিয়াও অকল কথা কোৱা, বাৰে বাৰে টেঙাম বিক্ৰী কৰা এই ৰাজনৈতিক দল বা তেনে ৰাজনৈতিক দলবিলাকক ভোট দিয়ে। আৰু এতিয়াতো আপোনালোকে 11টা দল লগ পোৱাৰ কথা কৈছে। তো 11টা দল লগ পোৱা মানে এটা সময় আছিল 21 চনৰ আগমুহূৰ্তত অসম গণ পৰিষদকে গালি পাৰি, আৰু তেতিয়া কংগ্ৰেছকো গালি পাৰিছিল। মই তেতিয়াই কৈছিলোঁ এইবিলাক কংগ্ৰেছৰ পুলি পোকা। কিন্তু আজি সেই কথা সময়ে প্ৰমাণ কৰিছে, আজি 855জন অসম আন্দোলনক হত্যা কৰা যি শ্বহীদ, সেই শ্বহীদক অপমান কৰি আজি কংগ্ৰেছৰ ওচৰত সেই দলবিলাক আত্মসমৰ্পণ কৰিছে। তেওঁলোকে আমাক সমালোচনা কৰিছিল বিজেপিৰ লগততো আমি এতিয়া যোৱা নাই। আমাৰ দল ক্ষমতাত থাকোঁতে বিজেপিৰ লগত আমি ঐক্যবদ্ধভাৱে বিভিন্ন নিৰ্বাচনত আমি অৱতীৰ্ণ কৰিছোঁ, আৰু 16 চনৰ পৰা এতিয়ালৈকে আছোঁ। আৰু এতিয়ালৈকে থাকি আমি ৰাইজৰ স্বাৰ্থত আমি সকলোৱে কাম কৰাৰ এটা সুযোগ লাভ কৰিছোঁ। লোকসভা সমষ্টিৰ আমাৰ অসম গণ পৰিষদ দলৰ বিশেষ কৰ্মকৰ্তাসকলৰ সভা অনুষ্ঠিত কৰিছিলোঁ এই ডিপু টাউন হলত, আৰু ইয়াত যথেষ্ট সংখ্যক আমাৰ দলীয় কৰ্মকৰ্তা আহি উপস্থিত হৈছে। তেখেতসকল যথেষ্ট উৎসাহিত। ডিফুৰ লোকসভা সমষ্টিটোত আমাৰ সাংগঠনিক কাম কাজ চলি আছে আৰু শক্তিশালীভাৱে আৰম্ভ হ'ব। ইয়াৰ পিছতে আমি সমষ্টি ভিত্তিৰ কৰ্মকৰ্তাসকলৰ সভা আৰম্ভ কৰিম। আমি ভাবিছোঁ যে অহা সাংসদীয় নিৰ্বাচনত আমি ডিফু সমষ্টিত আমাৰ মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থীক বিপুল ভোটত আমি নিৰ্বাচিত কৰিব পাৰিম। Karib yang long Thomas Council Forest Department atumpen di Arboretum Kam Crop Center along tong sikot pen mei kang nipong. Labang so mei Karib yang long Thomas Council CEM Dr. Tuliram rong hangahin pen si mei charipong. Mei along MP, MLA, EM, MSC, Board Chairman, DFO, Ranger pen jenglong. Forest Department along Officer kedoan atum cetong dun rinti. Karib yang long Thomas Council along kedot Home Cap Department ang bong pen revenue kelong ki ong nai pulote Forest Department along ta isilu. Bonda kedam tangar ni Karib yang long Thomas Council along Forest Department pen ko an ma revenue kelong nang jian nang lele der ajok se ar segjik pen abidiri ponde kadu kabia bidi en labapi card biang Autonomous Council pen ki ong dung avenue kelong jia phanpura poltel online deposit si revenue room po lapen labang so sai ke bang ji pai pai ni phai isiar ni pen se cheng pon po buse melong che parai pon lapen thu aren stin pen tame ke hoda teng pen revenue nang lele pulote Ranger DFO lapen forest sai khia tuma phan sodak mening sai ponji buse card biang Autonomous Council CEM pen pangdak pon difu pen advenson senang ke palia berita Malong News. Nizang Karbi Anglong Bitungreng Thama constituency ke parlo Lakhaini Karbi Rong PLP School sa Himalong Jakong ni Phasir Kebarni Vomutar right wing BJY Emahin pen HSLC HS lapen BES salang ke chipon duna to phan karchupon labang so karchupon ajay megalong aluhia man pen Dhon Singh Be Karbi language teacher Basa PBP headmistress Bida Singh Timong Mandal vice president lapen Kamal Singh Timong atum chetong dun lason si HSLC HS lapen BE ang deng asat lang ke chipon duna to phan stami man pen ke do Karbi apoben archupon si tangka tami pi pajir pondong kamu kamben janta benang kilo birta Malong News. Bantu pajir lo. Apen jo adun tu la pini la bangso bumota right wing itu la presiden fan samelang fan choro pon lo. La penso la bangso putak program kedeng mangke nilhin bandai malang itu man kadu oi fan same choro lo. Si pening mangke trokya rahini an bake dolo. HS la pen high secondary la pen BA pass la si itung la bangso ajai meglo ni lipan hang pot nilis tame ningarong ul pen sikirang jilang
Arni sampai labang so anso se litum lah kecarli nacu kapap perang tunji panse ni tum tamai matapan bomu lah selang litum pan tamai anso se akhir jume pidun lo kadu vela peneng la metrik hai sendri la pen pas mandang nilin pen tamai kurang tu pajet pono la pen kewang jilang anso se labang karbirong supi angkang along tamai anso se kecarli nat kang thur ponji bangke ni tum kadu we sum tamai kecerok tok bangke dobon bombo la pen dobom jilang anso se leda kecarli bangke cirung pon bombo sinang litum bangke du kan samai ni lihin pen Cihek pen labang supi ni yang tung negar ju alam tepan sih. Walong kamaji mini stadium asai hemalong non ke bangji ingdeng thom ke braisi langfer hawar kar biresonim so rongaji ke talon dunjia phan ke se astiri kamame ke sengpon lason se ke dam tang faruk re sir ke bra tok sir ke bra planning kan pen ke boy e balong ke klem ka che paduk donat bang pa bang phetno phan pai ni phai kri siar ni sertalin kar chu ajai mekla pen chiki mo ajai mek tame padu ponji pusi pachini pon labang so me long langfer ke se same phu ke hai timung la pen chun bang bhai ting tia tu pa hin pen si me che pa hin phu pon alu hiya man pen em madhuram lekhe Sport and Youth Welfare Board Chairman Longki Be Karbi Rong Asarami Pujun Bang Pen Chenglok Kadu Kabe Jutanga Chinghon ke Thegedinga Tumche Tongdun si Ardi Pidun Lasun Sila Bangso Tirikame ke Seng Ponalong Ingdeng Thomke Braisi Hawar Karbi Risonim so Rong Aji ke Talon Ponjia Long Tirikame Pulong Kiri Terang La Penchun Bang Joysing Singnara Tua Pansi Arpu Pekpondo Polong Kamaji Ben Kes Rong Pharnang Kilo Abirta Malong News Karbi risonim sorong aje la sertalin karcho dia phan bini nilitum tirika mamai keseng la pen ke sertalin karcho la bangso karcho ji phan bini nilitum chingwa ching sai pon lo la pen ke nilitum la bangso ke chari ponje phan la non ke bangji sertalin karcho la sertalin asengkan jitula non karbi risonim sorong aje tumlang fer hawar pen koson si misen pen pachun ponaima labangso komiti ni litum seng poniglo president secretary pen chenglo aruarim komiti doan tapi ni litum chingwaisar pen ni litum seng poniglo lasini tum kedapta ni kan sona taksi misen pen ke pachun ponji phan bori ponpo ate penenga bangke elitum sertalin karchu aningkan penaglo ingdeng poke panangle roklo lasila bangso ketalon ponji phan sini litum pini misen pen itu cingwa cing sai pon lo la soteng si komiti ta nile tum seng pon tang lo si kaddu ka be nile chonere kang tu bang ke la lo jutang le avelo pulotang te khai ta ang the ka velo jutang le ke be lo bote khai ta ara je vir de ji la si jutang farman anutina bang phu bang pi tame cherap chitu du nang po bidi sore do as tame bidi sore pidu nang po la lo pulotang te ele tum ajutang sitame anso se pa prang nun po ate non ana baga elitum ajutang henlo abarim nai lo indiang kang lang nam lo pulong te khayang bong ta abarim nai khay ge elitum karbia khay henlo pindeng supon ape lang nam non elitum choklim elitum ingchu pami elitum ajutang jubat elam iki ke do pami akhai lasi laso kai ke padu thebia panse elitum anutin bang phubang phi same bidi suri nang pidu nang pon nang cerap nang cito du nang pon lane velo ni lithana me bangke tame kedam ta ning kan menang litum penangan nang cepaduk dun lo asinon asengkan lethota nang litum ahin pestame ansu se nang cerap nang cito du nang po elitum ajutang farman pirthe dera long same pache thanun thek nang po lasi lan sin nang litum thek no chu nei thek ai phu ke nilitum peneng la sertalin karcho la so along jitu zonal ki kobo reception committee la bangke longkiri terang panse nile tuming vai ponlo la penke kongchumbang bangke joysing singnar alang li panse nile tuming vai ponlo anu tin tame bidi sore chipi dunjia phanlo je nili dak lokal mesi lo nili sidover nei polama ve nili la so committee long nili methang si la bangke nili tumching vai pensi mathalo je aningkan wang sitame anutin phan pilo labangso reception committee presiden bangke latpon voipo peneng chuneng dam tang nili dolo peneng ako longkiri phan pipon lo muning ako nukaprehan pipon po lalo pulo nang te anutin sitame kopilo jutang farman apor nang chipidun lo kulabangso bangke angthe geli tum long po alang li tum long tame bidi sore dopo alang li tum taon ana bangke bori pon po non nili sidover nangi pulo tang te lage nili kwan mage thek nili long edo lasi thek chot po ingdang de det po lasi anutina bang pu bang pilong ta anutina long ta ke thek a hormu do po si
la so long se li tum ke thek hon buta me chepak lang nu nang po lani gan Interstate Inter-District Border Protection Monitoring Committee atumpen West Karibang Long DC aphan pinpura loke pajir dam. Nizang Karibang Long arong sopi Hamren DC officer sahem along Jakhong ni phai kebarni Interstate apen Inter-District Border Vigilance Committee atumpen India deralong Chief Election Commissioner of India Nirvachan Sadan Asoka Ardi Pandit Pan Marg area Sansad Marg area New Delhi 110001 aphan Panong Ponsi West Karibang Long DC Krishna Buruari deng pinpura lo pajirpon jasemet pela bangsa pinpura lo ki pinang kok lake nizang Karibang Long la khaisi duwaramla constituency ke parlo polling station trainer ke pan bor pathar panchayat pu hojai district arlo ke parlo ponji pang thek klangbu lason sila bangsa long kroi pon thek thila pen methang Karibang Long along mate methang elisia long si chedo thiblong nangji pu mang ponsi bangsa pinpura lo along jong ponsi pi pajirpon lo wathat lang soben khorsing tera nang ke palya birta malong news Disi saya hemalong bangsa pinpura lo ki pinang kok alam the keceng pen ke jurala misi penisi itu han pacini kate to ini nilitum Ladakh Hamren district lo DC Baido aphan isi pinpura lo nilitum ipi ka pejir kiwang ikala helo je baru ta chini hu roson lo janone prang kedo ponji MLA lapen MP laso Bidhan Sabha aro Luko Sabha Homosti uthot amen kelar mate kapre ka dim ke Homosti ta kape batpon laso alam aputhak si lake ahok lo ke mepik alam lo lasi nilitum mahin banta lake sarkar banta churu parik lo suri kadam paje iglo an laso Luko Sabha aro Bidhan Sabha Homosti uthot akimi kelar pon mate akimi amen ki bipon laso puthak ta nilitum Ladakh nijang Karibang Long ladake nilitum baduta chini je bang sirkep mate long sirkep emisi Homosti ang kangpen elong vernat 20 nong bachalang so MLA Homosti laso dimpen pinya ni ako ini tu majulong lo sorkari hin panagapang takpon bachalang so 20 nong MLA Homosti bang amen laso kapredat pen uthot ilitum nijang Karibang Long aphan hini MLA Homosti itu henang atipon tata churu parik lo lasi laso Homosti hini kala helo isi abang ke amri MLA Homosti lo isi bang rong thang MLA Homosti lo lasi lata churu parik lo nilitum ansi tame isi asap so Ladakh anig na kiduchet labang ke amri MLA Homosti kangalo lasoning na kala helo je dak boy thalang so maisa mate doloni laso ang kangalong rong troxiner kap an esita rong pipo na isap ke Ladakh ilitum bothalang so ang kangpen hala hujai MLA Homosti Ladakh si puri rong lo panke phar pu dalimbari anathuta sonang saksi rong pipo ang kangdo hala tumta roha Homosti long si kapui rong na son dokoglo ben ke hala noni liki jongpon arong ba laso ahawar ang tangalong penangan atum voters dak di voters ta nang dokoglo nitum Karibang Long hin ta dokoglo Nogam barohay hin ta dokoglo lahe kedoan kacilut cikut lahaya lasik sakaning nagapi lasi laga pili dale itu kali tema lasi laso akasik sak aninak none prang bang ya dinanta lahai abedat nangji pabadan nang popusi nilitum rat dat pancing room si boksong long nilitum ching wai jin sai si hadaga
Kongres cipu pin, BJP cipu pin, LDC cipu pin, political party alam cipu pin pen. Kaduk kawe rat cing room si, cing vai rapsar, cing vai rapet pen si. Halu ko cari asong tumpen cenglok. Kasi non pang ano si laki damtang akisung ang melo la so akisung kan so kan admin nak ke do bangke pa pray nang po me admission nang po busi dili tum cing vai ji la so pusak la si sarkar phan isi pin pura lo kinangi pula so ni tum cing vai deployment si la so pin pura lo nang pisi tum pini takkan juga kadang. Dong lang sorong along pen sat lang ki unduna to phan kar cho me kedeng pong. Jakhong ni phai sir ke barni nilip constituency ke parlo dong lang sorong along pen HSLC HSBA MA kachi pondunam anparta need la pen APSC prelims sat lang along kachi ponduna to phan kar cho me kedeng pong. Bangso kar cho ponam me along biren killing bansime chari pon la pen aluhia man pen chukila higher secondary school principal Dr. Anjit Rong Hang Chetongdu. Me along Dr. Anjit Rong Hang la pen rong asar horen rong para tumpen loga charli atum phan koson se aprang ki paprang dun thekjima la pen apia potum koson se asomar to phan kachelang dun pam minang ji malam than pajirmi pon lapen bangso mielong donglang so development committee atumpen rong rubalong choklem chodam amo mate ke chongdat kachutelo anam DVC pen ki pathik pon tang apu thak stame kachetong ara do ana phan than pachini pon chiki hola pen amir sonterang nang kilo birta malong news Choro papik lo kecengsi marong news saparang ke mate correspondent hin pen nili panas wala magaji onpot si iletum kaduga weda chini je non apor hot penang ana riso ijang atum ras ke chopen kiwil ras ke chopen api potom pan pasik sak ras ke chopen mane rong ru pahing no pon ake kado weda klar dak chini lo lapen la ras ke chopen ke chingtu te pa yoksi and si hajong setame international day against anti drugs mana drugs ke cho aput hak drugs ke cho to make kam ke nam anis tame tanon pon nasi lahai ke pa wei puja lake education mate education awareness charok to mai labang kanang so nasi pini donglang so along donglang so development committee hin pen la loga charlie mate la donglang so pen higher secondary ke pass metric ke pass la pen akang to yang de an ke pass atom paname ka chu mate felicity sara program logot la educational awareness ta bipon lo so awareness aput hak setame ada drugs aput hak tame ni mahat non hajong mane speech long tami tipon lo je la hai drugs ke cho bang ke ok fan ke mission kali ke bang lo isia poison ka che thap si mahat tarat athengno tame cloud up panjai pon asi tum ke true awareness mate true educational awareness mate true education pen pe che la hai ke pajok pon ni non ke bang jirang ari so jang tum lo chali mo tum setame la so drugs anat bang ke pawil si chu chera hibichi bera ke charli nasi papang pon aku Tum kelang bom lake Malong News 24/7 hampang aparman klar da kabirta